Tutu me no be crow. Me no be crow. Tutu me no be crow. Me no be crow. Me tra. Kwala no. Oba de yi mu no. Na asem ne say. Yesu obi na ayede. Ato ne du. No I was saying no. Ti am kan say hui. No santi. Yesu obi na ato ne du. Eye or say. Movie no. Oye no. Obi ato ne du. Nti wani akora small boy me bay. One no call. Maybe crowd call you, man could be. Ama create the say. Any pacrono ye impanie a free. Wow. Nimin panie best at 9. Up a dear pa. Was until a minimum. I don't know what a minimum or quite a horror moja. See, in Siokra won't even train. Won't even know. I'm saying a channel for my young quite. I cannot go to salmon, a young quain way. Or no beefy, but dark ray them her. With the quality until you or in Sassy. Some quite a crown. And yet 2 weeks as it getting to 3 weeks in it, soon creeping cannon. Until you won't see you. Vortic the straw. A shame crowd here no. Hey, Nani, it interests her. Intimate. Pompona bonana. Ya pompo. Pompo mo ni mu nyemne no enhwene. Didi no ntimi ni di ontimi no. Ontimi no nsio. Ontimi ni hwehwehwehwehwe betri wisi ni de. Wo say pa ni ani ai coke. Isi ni chesa akure yi hunu do kono. Ye koto bi se bi nka akure ya no. Tri wisi ni. Hi, I was just some now home. Mamma, now, oh, my daughter was in my 3 only penny. And what I gave you, they are no yet or the same. Preferring or running off on a tafu. When now back now, again, a quarter. Oh, I will check you also. Oni akora ne wa ha akora no kora ne mse wo hu se ne papa kora yare papa yare yi wo hu ne da akora no be 9 years be ma abusafo na de aba no akora no na se adneto papa no abusafo na de ato ye no we de enyo mu kwa na ahwe ade e Ghana enyina movie for nyumtofo adofo yenyina ahwe ade maame na wo hote sei intimi na nte nai atran there more than 3 years intimi na nte ono ma na hwami ni abere hoyi Timi sare dante timi nya hwe se me dio se me no wo Yesu say no say so na fufi anto atai tie enti a chekura ya na watwi bi obekuru ha ti me friend no a no say de mi nyima de kura be de bedanat mi mama na 2-3 weeks no ada na mam fa ba bia tu na mo asofo na obi ho me say 2-3 weeks doctor fu hu ada kura ye ne dia mamu say bia bibi koso onu akwala no oba de yi mu no na asem ne say Yesu obi na ayede ato ne du onu a o say no ti am kan say hui no santi Yesu obi na ato ne du eye or say movie no oye no obi ato ne du nti wani akora small boy me bay one no call maybe crowd call you man could be ama akora the say eni pakro no yi mpane e free wow ni minim panie best at 9 tem buta nto what anturi mia meni ya gani akora ni o akora ya na bu mama ni anturi mia meni ya gani panie am se panie what panie de pama de
ti onu a o te no na e ka on enim de course so ti bi kata akure say woni pa ko na wi ni di na e fa nko hospital o ja say no ko hospital so to fi anti ata ame shomode yesro yin mi say wahwa de kese wahwa de dia wahwe nsana no de nafo ba yesi nyame na ma ono aso na eje say nyame na no ono aso behwe na mejiri se na tofo baby amwo bia broche Ghana bia amwo bia no ka ajuma oye mane maame no Ghana fo ejiri se oni ho no ye manani enye na tantada emwa ye wo bia no yesrɛ mo ye mfama maame no ye fama na maame no wa wo pese obra maame no bia no me na mane go screen so no 0245 475186 0245 475186 fa number na for me emwa wo bia no yebema wonsa kamame no na ne maame no edi ho komo no ba ko dia wo ko tutu me no ba ko betna me wa le betna ade medie o ma mi ntimi story nko ya ju o sai you go dia tra o say ihu ni pa wodo ni pa tese wo say tuda oni mo da o hia wo da kra aso oni mo free titi ti ni mo bia am hana se me da ho na ma tada tan na wo de nsai fi fa me ho so say tutu dia no minua panyina no awuni apa on panyina me last. Oh, okay. It's what here, and I saw now in the war. One in an water for baby, one and I saw it. Oh, Sacrano. And then it's tough now of late, no. Babashe men an hour. Intino, ya na of fresh or yari. Into a yarino, and a besana say, I called the hospital. No, so I call hospital. Into bare 4 days time, and I saw friend and said, it is say, not still na arena intino, or no casa free, ne papa. And papa my de ka kofa ni fitafo eba hasle be ya tafo no wote no ebia no no kwa obia no kwa na obia no obia ni hono nti because sisi na iri ni nchen nti no na we say e kofa ne ne ba na say hospital na sana mu bia na yetu kakakakra woni tutu na wona na wote na ho ahwe no de na ye no beginning na me na ye nyina nim say ya malaria because tutu nyu bia wayara kwada hospital da in his lifetime. Then so no actually who say enye small sir because the truth no we flame sir and now the bian bian so wontimi ni and na o man nsu so wontimi no it's na the truth asem and hona mo nyane ya bia anya na the truth wa we ni pain bia won honam the truth no and na bibia ntimi mfa ho ntina I was say you're rushing it to hospital kase so the beya omani bia fa ni veins mu ayede amano nti no man antibiotics ne edru bia the fat insu because untimi unable to swallow nti se bibia the fat ni ntini na pompa na se na idea na aye no because me pompa na boni minimum na idea enye pompo enye hwe de se unhu ade kro ni mene na nkasa na untimi mina de ubia onim tutu de onim se tutu de pedwane pa na enso so no afi de okusi apo adwen untimi ni siwo so untimi ndi enso si untimi no ntino ni way of aso dinim so ha ne se oba ko hye washroom na obie shower ne tunu so ha na enam nanim na onu bi kakakakra nti sa idea no fa ya no utimi de nim so kakra ya na wabre because 3 weeks near only day on so there wa oni twa enye easy say one day kra no untimi ni dia ana se nipa kra odi na se kasa hia wa hwe how painful I see a kondo hwe na ni truth ni ha na untimi enye endidi hwe na hospital no modern hospital no da be hospital ni there na ono kasa dikan akobi nti oba ha say no
na ewo ho a yede ne yede eko na yede na ba but Sunday no ana you say why am too much because we run a third week more only die ana yintimi nka say yede ne beko na ye hwe na sad na ba ne sad ya yemfa ne nko no mo hwe ne yi prekunti yede ne ko ye no ana je so mo je ne to ho mo ma na oxygen ne insuni ade na mo chocho indruma ya ekoto to yo mo de famu ye de e ma no ye ne ya no free man say no anajo ene anope ya daily be 7 o'clock or 7:30 there about no free obisa for me ka se ne ya me ka Tuesday and then and Tuesday na 70 and ye ba anti na me busa me ka se ne ya mo amanti de ni ye no ate say Tuesday and the date here 17th March Tuesday o kasa no kasa mbi se na irini ha tutu waware tutu me fa ne say enye wedded wife but no bi awo okay but nipa no etu kwan kakra na se yon baba o sa akoy o man o masay tutu wa o ba ako o babema o de ne to papa obisa for asem no areho e ha adwen ye say young man a wasi so wo bra panyin no nti menka se wo de wani bu wadi mfie say tutu ye 5th May 1975 tino say obisa for yeah masa aye bibie wo ho no 47 years. Oh, that's interesting. 47 years. And I was free mu ya rehosa. Yamamu yako bebre na ye ne abusua be kasa. Said na wodi ya na mo church na ama abusua me ati ase say either Monday or Wednesday etino edu on ma yeso beba abebu machi dom. Na yare no na tutu suspect say bibi wo ma na. Wa complain da. Say me yare die. No, enya kwa. One complaint that. Oh, say area or the alcohol hospital still now improvement there. Then any pebia sa adwene so be there about trim. But still now you go so bonfire man so still na so anya there. Anti effect. One money team so dey fa baby akohwim. So na na one fa baby aso kohwim. Ofa baby a na watafun ne bia ofa baby. Kofa ne ba ha ne de na although there was one time bia me tell say the friends na watafuni be fa ne so mo de na ko check baby for so ahwe but the outcome of it there what they went and none for be no none for be na unse eden ya o enam fo mo ben na omo ne watafo no ma okọ hospital na omo ye de omunimu nti no mo hwe se the local hospital or by improvement bi anya de emba na just say ombe try the other side of the coin no me hu ahwe die wom but still no angusiaga still na say just say if you woman do be unable to swallow say aduro ne be mana wontimi nom ensu a wontimi nom for almost 2 to 3 weeks aduane kora wontimi ne bi nya pomposo na abono ni truth wa no say ni minimum ni truth na antina ne kasa cry de embe yi sa amplify nya de enim obisa for me raho nyame ni no kre na me raho sele medical catch mo no de wo ho no ye nua be ma no ye be confirm ya mpa wa free mu ana monte ase mu hu de aye no nyame ncha de ye nya nchechire mu ye gidi se ba bi wo bia nyame mfa ne kra ensie yi yesi nyame nema ono ana eje etimi ne abema mema yakọ bere na wo de na wo ka kire na dofo ne na dofo mo hwe tutu de we titini wa dofo bebre wakoye nua de na wo ka kire sisi no I'm speechless asema fofo ntimi hu de meka nse mi hu de meka de mi ntimi kan bibia anche obia bi ade na mu no ya lost na wi ntino bia nhede de akanyina de manyame se de akanyina ya de manyame meni abema meda wase bebre na makase nyame ncheche ore na wotwe dan so dura ye nyina beba abe support